Om Swastiastu. Idedane para pemirsa sarang sami, rahajang rao reng video titiang puniki. Puastan titiang diputuai swaningsih saking mahasiswa sastra Bali Universitas Udayana semester 6. Rahinane mangkin nemonin tanggal 21 Februari warsa kalih tali kalih dasa pinake Hari Bahasa Ibu Internasional. Titiang pinake mahasiswa sane melajahin bahasa ibu saking Bali jagi ngaturang esai mau bahasa Bali sane memurda melajah saking kidang miwah ceca. Idedane para pemirsa sami, kewentenan bahasa ibu rahinane mangkin dados gatra sane nenten surut-surut keraosang oleh para jana negara Makasami. Santukan mangkin sayan arang para jana sane mabebawasan nganggen bahasa ibunyane soang-soang. Silih tunggilnyane bahasa Bali. Bahasa Bali inggih punika sarana mabebawasan, maprekanti, miwah nyinayang angge sane medaging ugar-ugar pinaken niasa suara terkecumponen oleh para jana Baline. Tata titi sesana Bali taler nyusup pring bahasa Bali punika. Wenten mekudang-kudang usaha sane dados keanggen jalaran melajah bahasa Bali makadi mirengang satwa. Yening sampun sering mirengang satwa, saking satwa punika para jana Baline presida ngemolehang kosa bahasa Bali sane dados keanggen sarana mabebawasan rikala mapagubugan tur metata krama ring masyarakat. Satwa punika taler medue kesuksman sane becik keanggen sesuluh rikala ngemargiang keuripan. Silih tunggil satwa sane medaging pepelajahan indek prawesa kawigunan basa ring sejroning baos inggih punika satwa kidang teken ceca. Ceritanya nih, rikala ikidang sangkep, wenten siki cecak ring langit-langit umahe. Sane ngencah, tur ngenenen ikidang. Ikidang merasa berangti, raris nantangin icecak, lomba melaip ke tampul umahe. Sapo sira sane menang melomba, dados ngematiang sane kalah. Risampune wusan mesubaya, wau icecak mepinah-pinah jagi medaya. Santukan, yening indik melaip, pastike ikidang sane menang. Icecak, nunas tulung sarang semetonyane mangda nongos ring tampule. Raris, icecak sane nongos, ring genah nyumunin melaip. Mangkin icecak sampun sayagem melomba, santukan sampun medue pengindra jala jagi ngalahang ikidang. Icecak sarang ikidang sampun cumpu jagi nyumunin melaip saking punyan kayu ke tampul umahe. Gangsar pesan pelaipne ikidang ngantos sedurunge rauh ring tampule ipun nakenen icecak sampun rauh dija. Wenten cecak sane matur sampun rauh ring tampule saking inini. Ikidang mekesiap santukan icecak sane menang selanturnya nih malih ikidang nantangin melomba melaip kepunyan kayune sakewanten malih wenten cecak sane matur sampun rauh ring punyane saking inini. Santukan sampun ping kalih kalah, ikidang nenten lali sarang pasubayanyane sakewanten ikidang metanggah sarang icecak risampune ikidang mati pacang menumadi dados ayam biing selem miananan. Taler risampune icecak mati pacang menumadi dados ayam buik kuding rajah. Rikala sampun menubadi kadipunika, wau patut icecak ngalap jiwan ikidang. Asa punika ngawinang mangkin ayam bieng selem miananan pacang kalah yening ngelawan ayam buik kuning rajah ring sejroning tajen. Idedane sarang sami, raos ikidang sane mesemaya jagi naur utangnyane sarang icecak ring keuripan sane jagi rauh sampun mebukti. Satwa punika pinaka imba indek kewentenan basa sane mepaiketan sarang sesana wong Bali. Utamanyane indek karmawasana. Karmawasana inggih punika buah saking parilaksana becik miwah kaon sane lekat ring sejroning atma tur ngawinang atma punika pastika mederbe sangu
Rikala manumadi malih ring kauripan sane jagirau. Manut ring tutur ganepati tatua, yening umpamayang atma punika skadi gebah, talar karma wasana pinaka ambu sane miik. Karma wasana sane lekat ring sejeroning atma punika skadi gebah genah lengis sane miik ngalup. Rikala lengis setelas, tur gebahe kaumbah, ambu miike punika setata lekat ring gebahe sane ngawinang gebahe mambu miik ya diastun sampun puyung. Tio sering medaging pepelajahan inde karma wasana, satwa kidang tekian cecak punika talar ngicenen ajah-ajahan majang ring para jana baline mangda nenten pati kacuh rikala ngemadalang raos. Santukan raos punika nenten wantah maprawesa becek sake wantan talar presida yang kalen iraga sarang sami. Yening lengis sane ulung presida keduduk ngangen kapas, sake wantan yening raos sane sampun ulung nenten presida keduduk malih. Ring sejeroning raos pastika mendasar antuk basa. Punika ngawinang basa patut kepelajain sedurung keanggen mababawasan mangdane iraga sarang sami presida ngemedalang raos sane becik. Idedane para pemirsa sami ngireng sarang-sarang raja gang basa ibu druene dumugi basa Bali miwah makasami basa ibu sane wenter ring sejeroning genah presida lestari terngelimbang. Ong santi 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 ong.